Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем официальном сайте powerbalancerus.com, а также на нашем канале на YouTube. И сегодня мы в Хельсинки. Сегодня будем показывать вам тесты, а для того, чтобы у вас не было сомнений в том, что у нас играют непоставные актеры, мы будем использовать местных жителей. Поехали! Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisalta huijutti, kun tämä poika Nagu liikuda, ma mõtlen nagu liikuda. Thank you very much. Thank you.